वेलकम टू माई चेनेल और एतिया बाजिसे 12टा बाजिसे एतिया और मा और मैं भात रांधिब आइছোঁ और आज की आइटेम आछे आपनालोকক सबखिनि देखुवाम। आज मटन आछे तो मा आहुन मटन खाब और मैं मटन नाखाওঁ। मैं मोर कारणे एटा तरकारी एटा बनाम तो केनेकुवा हय कि केनेকৈ बनाওঁ सबखिनि आपनालोকক देखुवाइছে। सब्जी माए रेडी কৰি থৈ দিছে। এতিয়া মই सब्जीখন बनाम। प्रथमते मैं दालित तेल दिम खाब मटन और मैं खाम सब्जी और दालि मैं माने मटन नाखाওঁ कारण मोर किडनी स्टोन आछे कारण किडनी स्टोनत मटनটো बहुत बेया है तो সেইকাৰণে मैं सब्जी और दालि दी खाम। तो সেইকাৰণে मैं निजे बनाम। পাব নাই সেই একদম বেছি হ'ল দে মা बेंगना आछे और आलू स्कॉच आछे दालि और रंगालाउ और कैप्सिकाम दिसे मिक्स सब्जी बनाम मैं और इबागे दिसो गाखिर होगा दिसो पाकबा दिसो मटन मोबाइल কি বনাই তো নৰসিংহ বেচনেৰে বনাই আছে আমাৰ ইজনীয়ে। ভেজিটেৰিয়ান বৰিং মানুহ বোলে ভেজিটেৰিয়ান বৰিং মানুহ আছে পটত পটত মছলা বটি আছে মোৰ ফটো কিনিবি
চব্জি ৰেডি মই বনোৱা চব্জি ৰেডি এয়া বনাব মাটন নাই দেখোন ইয়াত দেখিছে মটনৰ লুকটো দেখিবলৈ ইমান ধুনীয়া হৈছে So finally আমাৰ দুপৰে আহাৰ ৰেডি আৰু মোৰ প্লেটখনত আছে তৰকাৰী আৰু সেই ক্ৰীম দালি আৰু ভাত আৰু সিহঁতে খাব মটন আৰু দালি আৰু কিবা কিবি আছে এইবোৰ খাব চ' আজিৰ এই ব্লগটো আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিল প্লিজ জনাব যদি ভাল লাগে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব ডিলিচিয়াছ চ' ডিলিচিয়াছ না পুকুলিও ধৰছি পুকুলিও আজি মাংস দি ভাত খালা নাম 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 দেখা ভালকে খা